I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV, I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV, aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV, aba. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV, I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV, aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV, aba. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV, I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV, aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV, aba. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV, I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV. Ya busia for ya damu nyina ase eneda yi enhira enka obade se onam na dom ne tumi ne homobro so abome no nyina ho ban eneda yi ya san ehiem e wo Kumawood TV so the spiritual house agoprama esua so ade da bia meka che se aha esua de adesua nso empate bebie sabe se obi adenim de e to trimu a enya de wo pe so onka nche ono beka na emom de esese ode ma wo na beboa no eno no ode ma wo enti na ya san hia mu biewu bra won ase na tell TV ho na yi wadwe se na obesua de na se wo ma wadwe esi opi se obesua de a oba de so bedomo na bibia wo so peso ye bia no ebetumi ayiye me a mede dwumade ho tia me medin Major Prophet Asopoko wo fa Major so na me oba me so dwuma mu de a ye fa me the Great Oracle 1 oba de nhira wo oba de anya okese ma me na me homra na me ba ye beto aso me das Bree ene di omodi atwa me so wo me amankasa me store oba mense bisi bia opi bia types of different bees obinya no ha e wholesale opa no obetu akoton ye de minyi no wanwan obetu no akoton nti Kumawood TV de me fo mu inni agro. Oh, fine. That's a pie. You heard him so be my nyina na o get nyina e ma na hye dem nkwan yo. Oh, dey obey that's them. I was opi abontin. It's Kumawood TV. Ye die. Ye hu se wo baba sani ha betobis pa. Na ma what Kumawood nka? Martin nka. De be na uhu ho. Okay, Martin nka na menhwe na afi na se me be se me hwe pa. Sa na ma me the program bia ba awoso shake body waste no on sisi yare na se abeba ni nyina program ne betu sa yare ni nyina na wo ni so be ma abia ba na me yakwa me amaye bi sa me na wo so kakra ne enhwe Kumawood TV ya die mu ye das ma me Kumawood so na we na what Kumawood TV nka ipa chan mate na station ho ye kama pa e de be na ohu o African movies mismani je ho pa fi se ukodu fie kwa na dwuma bi adi na woni a utimi hwa na chese odi afema da kwa na aja ho ato wadwendwe so kakra ma okay Kumawood TV die o so obi a hwe ho na advert bi awoso watene nka na matene nka o so obi a de ne ho kodwo Kumawood TV utimi usubi na ato ho asanu kakra ye das pa mi show mi TV na ho na me de to Ghanaian films no mu yi nti Kumawood TV ya ne ya die nie na apa na wo hu awoso advert na abaso na no so de na wo kafa ho ekwayi pa Kumawood di asama nsokura me baketo no wo so ya no wo de ato ho ti ye de edura nwumre no a ne ye hwe ye das pa Kumawood kwa me hwe Mesi muti me ye fum sa me ne menya ho ne ye hwe fum se me hwa na ebom de ya na ye me ya de se ya mo ma no nwa
Manwa ne yanhwa because me hwe na nopa awia metifia me hwe anwumira me hwe eti no me de form se ne de Ghana form se de me hwe papa enkan ne ayi e fe de say jollof recipe everywhere yeah kuma wo de ya de mo enua ne ya de yifo de ne yanhwe o enu aba ho ya kwa anwumira ho ne ya doto eti fum so de mo nya de mu yiyi no mo ma ne mo fa ma ya saa no na mo fa ma ya da de say am nto mo ma no nkofom na de mo yi ne mu no latest mo fa ma na no na ya be say e be hwehwe yifo de no first say yifo de no ya be say be hwehwe no eti ya sremo mo fe ma na mo na say de ma ya nti ya na ya dwendwa be ya first salad for mo ji esika nyina ana say ama ya nti be mo ka tira na do say o fi esika ma ya first salad o fi esika ma na say Ghana ya ti ya fum so na aja ati ya dwendwo so kakra eti mo ma no e follow ye ya da pa ya ba amansanie ya ne aye die mo Kumawu TV amansanie yani aye die mo Kumawu TV papa Kumawu TV na ade manage unse Ghana moving mo yiri saa de ababere wa menye ko dufie na me bo nsuo na menye didi wi a me da konwa no mu saa na yesa me hwa na madwendwen nya na so ate mo ya ade nemum de yini de ana manenye ho ye fa se ha de mso msa pense markets for ya no mo ye exercise ni ade no o dem awoso yes awoso no o de na me kwa mitimi wusu sada na awoso kwa bam na akura free TV a sebi edwum brag mas for nyina ehwe honom en asam bi ombe bia omo de sam papa ana akire Ghana for de kumasuma nyina sera be ya Ghana kuntu ana se Ghana yedie be koso ye ana dewura mo bonu so no ekoye maye TV de a yetatie pa ntimse Ghana for na central market for yina mbana wo no yina anganga mama je register mo yie obia grembra obia mfa ne che mfa antu Kumawu TV ya de ni oha ne mpuna mfo dia kumasuma yina dia Ghana mai yina dia mpuna mfo yina ya busa ya da wonyina ase oba ade nhyia ma na onye obi akese me do aso se me kwaje nkrato ba ye wonya bre no watwen me wonya ma obi amane abo obi amane na ka chen se spiritual hospital no enenso ya san asase na asem tire da pronso ne say how to protect yourself from spiritual attack. Sometimes yetate yeso obi akofra honhom wabodam obi fra honhom na eba no ne yam hye no enti we na ato no yeso obi wo ho odaye bibi ato no obi yare okọ hospital se eye enya hospital yare na mo honhom yare se bibi sa ato a ekwa be so na be fa so abetime yi utiri efrase eno ne problem wa eda ho a me pesa me no mi no ene yesua ho ade because we nipa ebi beto anase bi betimi ato enti se nke se wunya sa attack ne bia ede na obeye ebere sunsun nipa bi ani ho na wo so anya sa attack ne bi de na obetimi aye eno ne asem tere ne eda pon so a ne ba besua asem wo ehia ma wo ehia ma me ehia ma obi a enti bo ho so na ye nsua de nyankopon ayadom enya menya odehunu ni the spiritualist ye obetumi aboa ama nne yetimi asua saade yi na aboa me no mieno sunsum nipa obo ade ada roma onim fom no wani no waso sunsum kasa wotie onya problem bia e kan fom ase bo modern fo ni kire na so ye na wonyi mfiro so na entumi mo a eda ase Barxy Billien oyeba akora akwa I want to say yeah mo kwa me ya da obo ade ase Edru Tuesday na ubo black say ya na se baby ewu aha na mo renko ya da obo ade ase Barxy another day bia obi ajebre na wonya ye TV bi no wo hwe ebi ameka se ko bi ehwe ye ewo Facebook so samdaku Facebook no Kumawu TV obi a wo hwe bia wo no go to Facebook a anako Facebook se ya wo de are so bebo Kumawu TV ewo Facebook edamufu a ba akopɛ on sabeka program ayi live
Say YouTube nso na bekwa Samdakus TV. Samdakus no obi a obi best spell da ko no DAR me pa chonya sa SAMDACKUS. Na o the TV na so ewo YouTube so on sabeke live. Ebi ama o Google. Na sa Google hono o pese o he ewo 2CTV so a. Eno so kunya do 2CTV ho a. Eno an say wa search Kumawu TV me pa chonya dem live. Obenya ahwe na comment bi a ewo bi a wo de ato ho ma comment no enye decent enye atemidie wo didi atemo a ye be yiwa free ho e pa cho bo wo so ne nsua de na bidi anya kama mazi me na me ni mu ahafo no bebre nsu ni mu ya kasa bazi abazi ne mai first of all me da was ni akonya onye mo me share na no share mu share me ya pa yo no twede anko kwa me say na no say ya no ke say kaka ya so me that's na you become a book pen and your several so about mobile na down to him. If I say Barxy be a audition so much, Barxy be a friend, Barxy be only an anomaly now. Barxy be a full Africa culture. I remember, you know, I'm showing me on Facebook, yeah, Barxy Billien. So I'm a YouTuber, the same Barxy Billien. Okay, Barxy. You know what? For number to from now, Obi here, what you are from. But I have you on Kakramame. I am also my mema na kasa enjoy your bar we see you kasa kase. Okay, oh share me my number is 0500 3400 0500 3400 any number means So Barxy Billien and then ehia ewo aboprama iso ahaya aboprama ya moboro ha na mo esua de ti ase sa emame Barxy ana mpese esua ade kakra ya tati bebre ya so obi akofre cent first and ya so obi akofre cent obi akofre we amani pa no nya problem na sa ne ma we se ebitu obi a especially omo a ya omo ko edam bomo no eso obi kofre cent no sunsun ne ba no o adane aboa nipa nim so oba be generate etu odwane ye ne sunsun na bone dam sa dam bono e basa nipa no obo se ya to na sabram ya mfa na nkwa ya sabia o de kwa ya sabia solution bi eni ho ba bia o de ba fa bia se sunsun na ne sa solution ni ho ye ntimi yi sa de ne mfiri ne so na enokre ye so obi timi ko fresh sunsun bi enokre sa de ma na ho ani bi o di bia o wiase and the topic ni yedi mti me pese be to emu ase na ya ba ben mti mi kro wi a ya be sa to okay so mi ate ase ese ni mi ka ya na pause and all so emu okay so se to emu ase ni ba be mti mi kro be mi ka kra na be so bi enya ate ase e wo ho no kro okay na obi friend sa de no na ba na o fan se ogodam na se etifa so a me akali e kanoma osamba back to normal life ne kakra bi na yin nipa bia ni timi ye se ye ne ma se be se ni ndu e shire kakra no okay na ya na ni nyina jina akosikọ pọ so mo de ba Africa e pe ni Christianity onzo ne ye kan wa se mo na ije ni ofi sa semu me pa cho I say almost every spiritual person be attack Christianity. One thing is Abraham meba Islam o Buddhism o Hinduism o Shintoism o wa Islam ni nyina bi ye dey e wo ho ba wo ti say spiritualist be akasa abosa asum ni bidin always attacking Christianity. Why? We friend me say question say Barxy I think watch Bible na me sure say watch Bible if you are one I don't know which Quran me ni just me incremony and Christianity when I was the last time what they say incremony na baby e cassette African culture that what be that incremony for you so mutia Africa ye nyame ya mama ni so mutia incremony for you so to me angel or things you Africa ya mama ni so angel or things you oka region India ni beka se Krishna Ghana ni se nyankopon so what I say
India ni beka say dating Ghana ni say dating nso so e bi enim even kwa wo ma Christopher no hwa akomada ka no e box ai de good e na anwe e na so abo for me e ni si so e no mo so no e si atwo mo say hwe no wan fa wan koto an so ya mi na na sa dia da se ni san de aye akomada ka ni pa ne obi na komanda beto ni pa ne ni pa ko mo so mo ni enye no man for na introduce Jesus Christ na we ase enye no so Mary so Mary no so Jesus so what I say nti saa ohono de enye no kure na de wa kun say ya ne enne nipa no esan say sabi ya sabi mpo asano kure to sabi a Christopher ene attack regions na kan say onko ade na ede papa obete we ni we he obekwana ye Kristo ni obi a onye Kristo ni de bi o so mo kire se wo de na ede papa so mo de ni ade a enye o wi ase kra enye o mo de ni ade a enye o mo kasa nso mo ni hwe Kristo ni so no wo mpe se ejama ho nkonkon mere emegina machi mami chi gina fo so ade ase me sa chi gina fo na wo person me gina machi me ma ni me gina machi me so me frɛ ne gina wo se me ne ye de kasa so what you say? What manage na what? Me manage na what? Friend na jana say unie mi ye de yen kasa me pe me say wase no yima no wo be jana me china me hu na me ye bibi na ho pa so wo be fu be ko me fe wo jina ho na me no kasa one and one be ma me nye ntina me bofo ben wo jina me chi no na ni pe bia wo bofo pe me wo nyina wa ni mom na mo jina wa chi say o ye dombere ma me kan say na wo de ni jina wa chi na me so we ka say Kristo jina ma chi a me pa to no so bi say Erani wa o chijire ni uwie ni wa wie me so me frɛ me de agina wo kim so be ma me kwa ha wo na wa ma me ko odwuma na me nti ko na me ko na me hyɛ wo nsa ni bi ni a wo na me de mo so wo wo de wo mu no enti no me pese me sasa ade a me fa mani hu mi me ba aka krai no wo se wo de ne de obɛfra ma na be gina na kasa na wo wie na wo kwa ase gina machi wadwuma na me enti me ko enti gina machi ana Kristo ne so bom pae Ewurade ma me tigirafo wona na kasa wi Ewurade me koyi me de mo hye won sa won ti di machi enso so bi dantem wana enso so dantem ame ba fato wo waso ma we se bi ko fa ni wo fie nye ne embro kona me ko no wife me ni no so that I say we do wa me bo wodi say enipa aso me si say me fa because wife ni the wife ni say from come no nko say madam eja kwa kuma ni so no pen ko kuma ni so me fa ade ye da he nye de embre na ma ka ade ya da fa me ba be fa o nya ne jam so what you say nti ma ka ade ya me kwa de me kwa akọji so what you say nti wife ni say pa wo fi fi no ka so be ba be de me ba be ja hiwi ene e wa two me ni mu di ana me fa o chi ko wife o ko na say madam but unkum say ade bi da fa ma me na be fa mre no bi sam sa ade me ka say emu miru de na wo ya fa de be ma me enti exaggeration away me ni me bo ene de wo kan wo de no be fa ma na gina wani wo na kasa na wo bi sa na de wo hwe wo wie na wo kwa wo so nyina wachi efi sa na adwuma na akwa kwa ye me so be Kristo ni ma fra me nyankopo ma bo me mpaye me fra Jesus o me na de nkomo me pie na me say owura ma wo tumi enta machi eni machi ba bia me ko bia wadwuma na me koye enso e bi da ntam wana enso e da ntam ni Jesus bi e ho oje obi e chi kuma no be bia ya fra no nto chi ameto ka se kwa ya be se twa bia nko kwa me ma wo ponpon e ma wo bofuo bia wo de chi wade nti so what me din say frame Barxy na wa mbɛn me na wa pese me boa na wa hu machi wade a wo bɛ ya ade bia me bɛn wa me twe me so what you say nti sa tumi na wo pɛ no e wo se wo hu no cho sa ni we me pɛ ani we ni me menya de me pɛ bofuo bia wo ne chi wade even o ga de ndo kura wo de e wo ne chi wade nti me ma frɛ no aba ko me ko nto kwa wo ya kikire wo bi o obi enye twa wo ese ko de fa no to me kire se ya se obi afra bofo amanaba for pie ya o enokre
Also, sometimes many so what be prayer. Yes, will be a professor soon be. Or friend and soon so many banu and Daniel Bois and Wabana so. The sent in the emotion were gunning. We're gunning about them. And no person be says and no prayer. Says I am an hour. And pray. It's not a more phony form. I ever pay. More for me than what any actual. Oh, pine green so. With me actual. Forms maybe a bare 100. There's no any papa now. Both for back now. Both for back, no better friend of a boba. Never friend of a bema. A possible friend of a man and she, quite a friend of a jata. It's made the same both for. Or phone maybe, inti, Ali. So why I read so to me, sir. Ben, now one, and you'll be a young boy, so we not say anything from home. Up to me, one. And you'll be a movie. Any one, and as I'm for phone, so you will be here because if you are now soon more for me, this is a couple. And every time I said in bed 2-3 years, what did the off flat get to try once a chance to put a bit to a week count. Only a friend said, oh, I can't say one again. It's a new soul. I'm on so from and only one again. Only a one. Anyhow, what's our ability so? Na hu bi da nya akofo bi te say nya tetew it was a show say angel na person na nanti no e form year 6 plainly wansane oyiyo adowa otwe akura eno wo ba odane a e se otiri so what I say into all friend I say young man voice na always recite na wo chant no woni say all expect say na ma 6 ni ba nti saa na money bi amana say kusi pia when you say form na o expecting kusi enye dey and come because all friend angels na angel be angels no do na penny pan no man and day in and day out both negative and positive nti be our friend Michael who's now our friend Michael we will be known as Michael what do I say because he are training na team mind he say Michael form in crying with me ka say no nya wona we dey because we him ya trust symbols no over as no way to be different symbol next time say but no no we different one man ko na gusu your chanting recite na obi aba nti ya no form ni nyina nti wo form ni pia obi wo sha ase a obi pi o the form ni baba so what they say na mo wo sa wo kan obeji so mo say e ya mpo na aba no so wo kan wan je so a form na ma betenye dey no so what I say it is a woman now ko starting ya japeti kakraka be se dem he nyina epie boom wow na wo dwane a me yo asemeto because tun kudi mo agro what I say okay ono to me okura no oh woni bi o woni baby una akwa friend no na omu ye messenger so we ni pa bo afo so what I say okay into friend now friend no say oh we need it na here so we should them na me dey ka be board any na me dwan no pia ba ko say dem na wasan ba me ma go na me dwan no pia ba ese me do ho friend one na ha me temi esim hwede e no correct sa no so be ye because friend now friend no faso dey bia we dey o friend no so only ni pension bi nye nti e wo sa wo betia wo tia wo so ni se no bi ni betia anje enti bazi sese ya kasai sa obi akọ friend ho bi wanya hawo ebi anu amana amodam na mo de yare bi na ato no so ye honam yare even amututu okwa yare oni bebre ni wo betima tutu a obi nso ho a wo betima yehye no ne video mo yehye nsa de atwe mako afa na video wo be kom no na ye ahomfre ana de na kopie sa tibia no se bibi sa to obi a ade be na nipa na be ye obetima yi ne tiri afri sa de na sa no ade bi o ha ye nya ke betere ba ha ko sa ho fo na ho ho apana so mu no ye o kwan e fa na ju mu free ade e kwan ya e betwa kanko o betwa circle sembo ye betwa ni e di wajine ni o rest bi a reciting ho ku ho no be ground na o kan ye o pe na ebi ana ho ho no wonnim ho ho kro friend no ebi America so friend ta no ye wo
My two question. Meba obi a no okofre suota no. Ebi a no okofre no na subi. Ebi okofre Mike okofre we. I'm sorry. It is say akoma fo obi no ni nsuo kura oba me reni. Ye won say me a yekeka, where say yekeka. Yekeka a universal prayers. Your words be yekeka. E be twi number. Abi reni kwani. Waka say me aso mesi. Na me ye say. Only be say answer dey ntin na we say. Won so be ka say bia we ni ntin na so mesi aya. Aye say. So ene mi hia ade ewie na mi hia no mare ya ne bi. O ma de o pepa. Ene ne ntwi. Ntwan. Na me mane me bi a to de nema ni ayama na ntwie odwan ene amane ma bi me pacho e bi a na nipa na okofra ye no yeso ate anje bi e fra na anje Michael ene wa kwa okofra no na anje Michael no odi dwan sa anje Michael na ye ne bone ya anje Michael ba ka cho se me hia odwan anje Michael odi odwan ane ma ko mi se o e bia obo Michael ni so ofra Michael wrong. But you work can say no name Michael. Sir. Me na west he what you remember abede. We ba ku free ma e you be there. E mean something. Eh what diabetes and what food be from. Nti you know say west na dey be ma no. Ne how a you see bubu din. So one kon sa na wo mane obi afa. So what you say? Akofra obi. I say ya so ma se fa ebru e fa ukura ase kwan bi se fa koma obi na wa yela e dia kwakọ pie obi e komo di na kura ase se nyo no kwa be ka se dey ayo no o me jia ye ko adwuma so e sa na tie so wa dia se e bi abebo Mike odi nti dia ya ni nya e ye works na ye be ma on that why I keep long because the be all recite ya me to nchen na me training all recite e no kwa ni me even kwa wote me nchen na ye training no eni because too many bad you obey no and as a first appearance na bi okra kwa hu bida awo wo a hu ebi ni asase we see so e mo aka se mo a hu ebi ni asase we see so you will join bi o ho a wo gina commercial a wo gina crowd bi hu e obofo bi o ho a wo gina Togo a wo ko di ho a bi hu e obofo bi o ho a wo gina Ghana wo UK a wo bi hu ne nai ba ko en kwa asase we see so nti form bay na pa ko friend tini na west na ya be chro tina ya take time ni a shada mo one master bia be 2-3 years na ni uti afa na o cho pa na anya wadwen se o friend pa na west ni dey e na mo 3 nti no ye okay a ni no ni problem ni a chro so nsu no na kan ni wo mo an no mo ye adwuma no o mo pe mo ja ba ko ne pe mo ja ono mentane nante ono yo mo pelo to roto na ntwe no fu ni nipa ene ede ma amzo ni nipa nya minti na ntwe no fu ene nipa mo ja ntwe no fu ni ene nipa ene ede roto number nipa ankasa hwe na ntwe no fu ni nipa da se ni ede roto number na nipa no wo ba ne de wo ba kwa kokum nipa na ade ama na se wo ba tiro bi na ade ama sunsum se je ai kwa wo nti min kan se sa enti o pese o tese wo sa sunsum no wo ma nipa pe minimbi ba mene nya adwuma e tese wo ma ne nipa da ai kwa wo na bi wo ma ne nipa da wo nipa da na bi na wo ma ne nipa da e de na wo zo di nipa minim na ka de ono na abo ma ne se me di nipa me fra ho mu kasa de ni dey out da okay me fra ho mu di nkomo asem bi ba especially we breme me say wo ho na che me treasure so we try prayer about kasa be say e twa e ba na ko bu jone no opena no e ja ko ti say wo sa ya le no wo bu na che ma no do so me ye bi dey camp for more than 100 at time so me ya wanya e twere adru wanya bi ya nti say ya wo pese o tese obi yare o e twafo nya afi na wo be kan o twafo ne ba me che say obi e twafo no o be sisi ya on fra Barxy Billien nchen a wo be twafo na wo so me ba ko pe onra e twa afo say okay eti Barxy say ya ka say ya tete abete na na cha no ya kwa no so obi enya saa hawo yi bia
edi an wonye ebi ana ono ntam distance ne wa mame to ade ana wo de mentam ne say sa distance ne wo enwa wo ade ya che ade ya so obi ni mu ade che mu asem ebi ana obi kwa akohia honhom bi ebi e wonam ba bi onya na dwe so okofre honhom bi ya wonam no akwa akohia because ade ma ne bebre ho no akohia most especially cross na sa ade ma ne ta wo ba ekura bi wo a yɛsɛ eduru anadwo a ensuo bi da kurom hɔ ensuo no taa bɛsrɛ kuro no etu obi ɔtaa sɔrɔ anadwo bi a wotaa hunu saa adeɛ no etu bɛ hunu no adeɛ nkyɛn na bi a wɔyɛ ɔpasaa sɛ biribi saa bɔ obi so a ɛneɛ na ɔbɛyɛ na wɔyi ne tiri afa saa adeɛ no ase. ade baako ne sɛ wɔn mu biara hyia nipa a na sɛ ɔbɛhantena yɛwu nipa no wano na ɔbɛha obi yɛ kyindifoɔ ma ɔka asɛm biara ɔnte ɛna yɛnam na ɛha yɛ ɛti yɛn ho bi fie ba ɛsan sɛ deɛ obi tɔ asase wɔ ɛni ɛni nti wɔahu kaa kwan a kaa nam so yɛn ho bi fie ɛna wɔn kɔn mu ho ana de nsɛm ɔba so wɔde ase yɛ wɔn nipa bi wɔ hɔ a adeɛ bi a wɔbɛdi ho akyɛdeɛ ɔboa ɛni hɔ ɛsan no nso ɛto no yɛ dɛ nso wɔn dɛ ɛna ɛbɛn mu sɛ yɛ dɛ yɛwɔ hɔ nti dako wei sɛ wonam w'ani nda w'ani agye mu nso wɔ egyini ho ɛna sɛ nyame afɛfie a wotumi gyaa wo kram that time na aberanteɛ bi mea me life experience aberanteɛ bi wowu hwehwehwehwɛ wɔ maame ɛna wopra na ɔmo sɛ wopra deɛ a womfie ha na mea mefa ne sɛ kɛnkɔ hospital na saa time na obi awu kurom foforɔ fact no me dini si kan post no ko pam ye bibia me na tu aka ye ba ni nya kan ko bibia ni eti no enti ne na fo na afa ni nipa no so wo ku mo be na hotwe na ye ba no ni so different je ba o se jere bi e se ni bi hu ne nsa hu ne na na tade ne nsa ni ese ne tu ni si so hu ne ni se ni pa so me si na ye de e ba no ba hu ne na na to he hwe aso me si na ba so we no di sei no di me kabini isi no akechire me minni yantam nwa na so me chim ne ebu nsa ho ahwe so bu fe mi bia bi do so sai ni pa no si ni pa no ye to ho ne ye kasa no kebi ba ne atade ne nsa ne sei o se asa wa hata atade ne mfrema e bo ne nsa no sei a na ni titu aso ne na ni ho enti basi nipa bia mekọ akoto ade nsi a na obi o wi ase bia na sunsum yi ne ho adi a otimi torment na otimi ha no ana wo ha no pe wa sem ye wo obi bia anadwo no mu ne ba me ho ndi nsuo na ne ye ko hu yedu ne nsuo ne gina wa amrewa ntiri mu fita o se enyo fita no se wo nyame do o ka kire nipa na ya bo mbia se nyame do o papa bi a waye nti ntimi ne o kra fi nsem na mu ye na hwe o yi na yade we na yade na yade bi wo ya ne for do I say ade tia ye sa ade no endi na otwe ye bibia kama ibo ho na o pa wasem ade bi a waye nti ndi na de bia ye ka papa correction won to wan ko ho wa mo nti na mu nya so ho na abusia be kwa ko tan de ba sia Barxy Billien de odi na che o besra sa na te ya kasa efa spiritual protection ho se honhom bi eto yire wo a watimi ayutire afase we nice education enti se wusua bia beboa wo ye di agro de na nso ye kasa ko me pa cho me do GB1 Industries ye abusua ko bia omo de a ne se edan so no hobo na edan so mo bo no enya dan hunu bia saa ana enya eyimu se executive house ansane aboso edan bia ya pede se obi ya dan bia wo de ya ne se ma carpenter ne mfa enuamu so omunya de nua guso a enchance all colors kala bia ope bia betu de aguso ama ho GB1 ko na wasa ade ne bi e Ghana ha na omu bodan so a edan ne so to say yes edan ne te akọ say wi abebo na wuro beba dem o lala enye GB1 ne bo so omu na tim bodan so edan no be kasa air condition odan no da bia dan mu nyunu
enso emfa problem bi ama wo ensu nto ma ne nso so wo se dan no enchance ba bia senke kom ama ba bia pagya no wo se de dado nso de boss so enti be kan fu gibi one industry se de ama wo gibi one ko bia e fa na akom nso e wo offensive road ba bia custom barrier ne e wo no e ho ma na gibi one industry so mo wo enti abusu me patch de o mo number CB number mo de ana frame mu ba ko wo fa 24/7 oba bi be fa hello how may I help you no say gibi one industry omo aso ye ene wodro no me patch gibi one omo numbers ni 0540 123212 0540 123212 and answer 0243 577 283 0243 577 283 GB1 Industries omo number and I'm there to Biano. Me do Edisa Heba capsules and mixture. Edisa say men can to say nedro no ayadura ayabusuan chemfa oba wawo na ekuro aba wo nipa ekuro wo redeem wotu ana ochinchim ho wonka se mu nyina ye oya wotu se enema nkoyi oba bi e wanted de oba de da bi ameka to say be ma nya de nsa fo wo ham ana ode fo ana nkokom ana ode fo aso chi a enso ho timi yoyi na ba bi nsu timi ye dai efo first na ye twase ne wo cassette bi a na friend piano nko o se Patrick Otom emma ba ma fo so bebre odne safa na ka ye turka se de ba ye bibi aba dai obo so na da so pa na dem wonte yaw ebi sanko de beti abo obedu o da ho se funu o da to say nkana du foche bi abu asi kwan da bi o da ho se brim da bi banche da ho e body enye enne eso timi both size only fridge up or down elupre bicycle ho anwan ni nyina ho utimi fruit na so na fo danda ho na otwa ho se ya na bibia e kama edu sandro beti abo sister me kama me du atamo na niama nkoye na me ka cho se koto bisa na ye ho yam pa cha ma ye tie manu asam na ekoye sa wa ware na emuda ogbo an wantimi nya woda me ka kire wo ni nyina so otena so a wo tena so a no ma wiem wo twa wo sei tir wo ba be so bo se ba ma na dwem e hey wo bi sa sa na dai wo se abisa na e bisa adusa nko na betu abo wo ekro wo ye bemba bi so bemba bi wo be danda no a no ogira wo se brim adai bema bra ska tu ye yawo wo nya tu ye sa me ba bi fra America be sra me o se me de wo ba di me 20 million ko betu ya na na dwero wo na me jojo sa fra na juko si ahomache na nyina na da so gina so bemba de sa na so ye oh to oba no kura bibi sha se ase kura no yi ama wanya ya adu sanko na betu abo wo me pa cho bomodi na je number yi na bo e bo homo na bo ho so na fra bi sa 0500 110115 0557 009 824 0557 009 825 and Sahaba the number and I'm the Amawi. But new Buffon Herba Mesha, new Buffon Herba Cassos. Buffon, only the Oseven Canto said on Tia Banka. Ora Buffon, you are so any. What Tia Banka, what in Lubranca, so on them corners and dear be chia, and Penisi dear Bay Nachi, said the other tree a dig girl, Buffon take Casano. Only Yaria, Sadiana Etimisa. Abusia wo pedra anaso obi onim from what take a buy etimi ya dress to me ediri no atira ba find there I'm telling you sister bra bomodi aso he ba find no na shita the whole Ghana ba bi eton bibidro bia for nature ho wo dia ne se wo kwa wo se me pe ba find dro no a esa malaria no me pe ba find dro no a eya etimi etu eyamukuro ase no ya fa no osa no me pe ba find dro no a eye hepatitis B edro no ba fa nko na betu ayesa wonya body ni say wom storekeeper no so he da no a no obo pa ba fa edro ni pa choje na fa koye o wodro me show na wotwe ya sabrepɛ sa ya ro ntene nka bio pa pate ne se wate ne se te bibia bɛboa wo ba fa na betu ayosa me pa cho number ne 0453 541 501 0453 541 501 and 0208 223 058 new Bafan Herba Mesha, new Bafan Herba Capsules. The number of the amount. We do have to Gosway Casket Shop. Gosway Casket Shop. Baby, a ton fundaka.
make am local na ma yama so kakra gospel de omo say efundaka ho adwuma no mo ye obi bom pa say urade boa me na me provision ye nto no ma fa new ya kan say gospel so eda wonder ho say urade boa me na nipa mu ntam o corona me nya ya nka wo nkoi kum nkrofo saa na mra meto ye mra meto me fundaka yi wọ́n wọ́n ti mi yé dua kama dua ni sọ́ọ́ mu a asa ahwehwẹ́ wọ́kọ̀tọ̀ a yẹn fa nyẹ hwehwẹ́ de kọ́hyẹ́ fam wọ́n mu nkọ́ de bẹ́tẹ̀ yẹ aburokyire ẹ̀nẹ́ wọ́n yẹ bọ́ gana mi kakyere o sẹ korona kum a kakyere abusuafo sẹ mẹsẹrẹ mu sẹ korona kum ya mo ntọ́ fundaka nfira aburokyire gọ́ọ̀sì bẹ́tẹ̀ ama mi fundaka nfira aburokyire buroni nsa no pẹ́ wọ́n mu nkọ́ de ti mi yẹ sa na wọ́n mu sẹ́mi nka nkyerɛ sẹ wọ́n mu ebi ya no wọ́n nyɛ yie wọ́n ni sika bẹ́tẹ̀ de ayɛ nkɔwɔ ntwɛtwɛdɛ ɛwɔ bank bɔsɔ osifo ne kyerɛ mo aso yɛ ɔmo bɛma ɔfundaka wuni sika wobɛtumi atua half anaasɛ wobɛtumi no ayɛ plan ne watua efundaka ne bi anaasɛ wobɛtumi mpo afiri na de akɔyɛ yie no woba na ɔba bɛtua ka ebi nso wɔ hɔ mo wobɛtumi ama sika ana wobɛtumi agye yie no ayɛ ama wo yɛwie ane yɛtete na ɔma fɔ mo deɛ na ɛfa so ɔba yɛ de ama abusua wompɛ na apɛ ntɔkwa ɔmo si bi a na apɛ loan ɛde ayɛ wɔyie ɔmbɛtumi ama loan ne bi wɔpɛ ambulance kaa ɛde efunu no bɛkɔ ɔmo nso ɔmbɛtumi aboa wo ama obi ɛdeɛ bɛ na ɔrehwɛ wuni kapɛ ɔmbɛtumi aboa ma bibi a ɔrehwɛ bi a wɔn nsa tumi ɛdɛ aka eti mi pata bɔmɔdeɛ n'agye ɔmo namba yi ɔmo wɔ fanti new town asafo labour runabout hɔ wodu ɔde kyerɛ mpɛmpɛ assembly hall hɔ nom a woyɛ sɛ ɔforo akɔ so hɔ nom a ɛbaa nom wɔ wodi ya ne sɛ gye number ɛna bisa fɔ ntokwae 0543 737 457 0266 194 678 0234 543 479 0279 315 870 where Gospel Casket Shop omo numbers ɛna me de etu bia no bomode amefa baako na no mo nkasa me do do mejo wan na so ye me do ye sunsum nipa me do wan say ensem ye bobo hu nyina bia na hu bi ato atew na po bi obetumi adane ade na ma wo wo pa hu bi dia nante wo pa say wo hu no ho makwai wo pa say wo di dwuma bi wo ye sofo wo pa tumi e de atwedom wo pa tumi de asayare wo pa tumi de aboa nipa mejo wan ko na betumi aboa wo the one where they been see that so better video so TV so sabra na me ma obofo na fa ye adwuma wunya bi wo ba bia maybe asalt spiritual school e wo WhatsApp a esua de administrators bi wo America bi wo London e bi wo Israel e bi so South Africa o me your interview kama o pass e do be ka ho abusua bomode an fa ho bra bajim numbers ni 0453 011 926 and 0272 854387 Bomodiana FM baako na ne mejo enkasa na obeye nshira medo du Kumawu TV eya Kumawu TV afidi kase ye nyina ye dia nya baako fo dia Kumawu na ye mese yiwo enam na ba bia medo nie ba bia mewura bia ye me so wo mo me no mo ye adwuma yi akonfo ya ba ha me shada ko ma so ye me tibi shada ko ho e de mani ko ko se we akonfo ampa because ye nya several complaints interviewers no obi won ma be interview na nipa bi akọ ne nkyɛn wo so ogume etimi shada kwa abosomfie e de mani kokɔhwɛ sɛ de be ya nipa na me o ba ma ye interview me hu so onye fake eti de ba kan fo ma sɛ we o correct no we correct abusua anyima no nsi bone so fo kwa abosomfie wa mane wo na onim de wo kan sunsu bi ye sunsum ti ase saa na oba de ye na de aha eti abusua wo pa ba bi platform kɛse e de akwa se mama wiase nyina atia eye Kumawu TV me pacho ye wo airtime bebre wo pese oba the spiritual host so na na e be di dwuma me pacho akwanya bebre e da ho je numbers yi major numbers o de to dwa no 0453 011 926 0272 854387 0200 603 602 when numbers are wo betimi de aba ya fidi kase so ne no atwetwe nkomo bibia be fine e de ama na so benya results na bibia be ko yi nso e de ama ene etiefo nyina me pacho me dance me to so na enche be be phone line no sala be ya wo so wo benya akwanya na so aba na ne aba be di nkomo me be phone line no ankasa bibia mpo ma me ntum ebre ni sha 0200 603 602 0200 603 602 me pacho o phone number we ya
wo ba anasa wo fra bo mo de anadwe mo fidie ne se de be ya ye betimi no akasa kama na atimi aboa ye me da ase Barxy Billien anyone ya do ba de ase sesai wo ka asem bi sai sa sunsun bi atoto obi anasa obunu obi anasa obono a ya no mo ta penwan omo penantwie omo pa akoko ana moja na mpesem bi sa wo ka asem bi sai wo ne sunsun bi nam enye omo nyina ne pe moja na sa sunsun bi a wo mpe moja ana atwe obi aso a sa sunsun no so ene na abaya ma no a obeti waje asa ni pa ela se ye metimi aka o wa sa metimi dia mo se o mo me jai mi no akon wa no to esua ne ma be bo ko sunsun no nya me dia o ka so pe woi me ti sound dia me kan se mo ahun so ko ba ye o pa fa ba ye de hello hello apare ka se wodi ne ba bi akasa free konti me jina se wonam na sunsun mi sa uko pie so ko free ma ne ya so ye ni mutuo ka o ti bo form ka tan se nana nye se bia ma so na edin na mo ade we ni we ma me na ma na dwi ni sro a che me ni jai me na me ko to me bia ni mo be kan so mo ya che na we twa so hello hello ahoma no so eto o ba so a ya jira yie na jire wonam hello 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 apare ka so ni ne ba bi akasa free hello 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 me pa to ni ne ba bi akasa free hello oh on temenka mo nyine free so fa o ma hello hello me pa cho mo ba so mo nyum ma fidie ne kakra mo ma volume ne nko fom hello hello apare ka se oni ne ba bi akasa free hello hello ba pa ni oni ne ba bi akasa free hello mo nko so no me fa ko bi ya bi Barxy yankasa hello hello Esen package la se feeding coffee mo me da se o ba so adwuma fidie ne ma me se de ba ya bibia betu ya kama yesu ya de Esen package ka se feeding coffee mo Mr. Pat don ko fe yankoi Mr. Barxy ojo so ka ba se Mr. Barxy ibi opere mi tio bisa bara pas bara ni program ay coffee amba se ni program kwa moye na mati a chama no papa woni mo dia ko na sabra hello hello nana opere ya jo so papa na mo ho ya die oba dia da roma na so e yo na ko pa dum eja nana Barxy na mechi anu ane muduma pa mudi okuma udisu anya ho na wodi ne ba bi akasa free me ya friend teacher Kofi Mifi asante bra teacher Kofi yankoi na ayi nana Barxy na me me pese me hu ba dia o ana afin so du media mudi bua asante mani Ghana man that's nana Barxy so o man ye me bia mu na bem na dokodi ni bibia wo so ye de ma asante mani so no won ko so na onye mai na afin so yan so mo bro wa fo no yani ayi ni be dia fa na ajaye ko be dia no mo afa yen so so wati nya di en kwa na wati ni dia so akobe na na Barxy yo teacher wa da ma ya da se hello major yes sir opene so ma bu ni na ajo mi ya jo so papa wodi no ba bi akasa free mi din da papa kan ni ko sare asampa kani kwasi asare major papa me ma mo ni aduma pa mo ya jo so sampa kani yankasa oh ya me make breakfast na be to make nya na say ba de shire pa ya da se
I was my family the boy at the mine. That's it. So that I don't maybe say Anka and the my doctor in Papa. So that I make a take before. Yeah, you have to be. The best time when you just address American say, yes, Captain Ponko and with your panel. The said that they didn't want to be a my cry. Yeah, you saw about that and before anybody was in them. Now, men and I'm the giant, it's near Papa and which me are praying. Some Pakani Yame Esra. That's it. Hello. 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 Open it with the baby a casa free. I'm Cassatrin Kaga. And Banza. Okay, this time I just said. Papa, meet you. Papa, to meet you. Oh. One to me, and you know. Hello. 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 Papa, to the baby a casa free. Hello. Oh, Barxy. Young queen. Now we tell you say, some question soon be in the first place for mama bofo, and now for nimbu to from. Said the beya soon on your body. A be a maker say, now soon appear so unexpected. We have no room. Any pounds of your vibration will depend. Say a wound in your boss one. At the same airport, I started a general short one. I'm telling you, who got a champ one thing. Now, Sabre, I remember pushing you to prove to Sabia, Mewa, to Sabia camera away. No, I'm not going to pay. Sabre capacity ban of the Kubu. I see it. I think a combat son of a Ghanaian. Many of our now. That's some in your house who are there. That's a year. And then, you know, we'll move over and soon to know what's young with that. Because one no, any power over to why one no, over to why one no. Maybe I know we see me or Paka. The appearance young that. Now, maybe anyone soon we said they want who die Munipa. What I think over to me room be time be out PBR. What I maybe you don't you know. So, maybe I'll be joining for be out when you find a channel. Wow, would done it when you be already? Offer. To make me up with that ending fraction, what do you now? I will know because I will believe you. The other one, we need born so I am never sure. So, we am sure Catawini. What Catawini? Say, what from us say? Not Catawini. No boom was a conform. A sign of parts or the bread of one's home, Catawini. No bone was a farm before. We should so that there was a buyer and your fittest and no sooner. ABC, that's it. You pay for me when you're sending a hot to now, Castle, any part in the park. It may burn, it's not I said, Marcel, you want you with I think new food I think I can scale. I said, and I'm a nice phone. I'm more fit to do. You may burn, may have seen. I will say, me find a single. I'm saying, no, because I said, and I do wait there for more point. It's easy for me to try and negotiate me. No, saying to 10. You should be there, your friends. You should be that baby, your woman, your friend, and us, and you see. Now you're one. It may dinner cheap. There's a honey and doing 6. In dinner cheap, because me so. And I'm saying the same you will be our corner. And I was not so silly for us. I have cried to be million for you. Fine. Say, John, we didn't see. Yeah, but we do be as your own. In general, I won't talk last year. In the part, go on the plantation basic. Mark Russian is going to be that. In the part, yeah, but we do be an ascendant who will be so pale for you and going to brain. I do not know what it is to be in any day and on DH. That time I'm saying, we say, what you have to say, I'm not crying. I'm also trying to try me near within a crying video. You know, day. I will be listening to one me what for me said, me not support. Now, me sound one. I really feel with the whole. Who put big move to me, and I will pay that time.
to no boy to me on hwe yan ana du bia odi na me papa no so me ne bonsa ho a me kɔ me na kra na ho di me nim no di me mi sa no di me nim da nhye so wa na wo betwa du krom ho no na okotena sa o mo break no mo ya se ebi no mo ye na no sei no na okotena so no na mi sa na ta me no be sa me ho amanya de me na wo so nti no sere bra me ko we ka kra me ba me wurama me hwe me chi a oni wo ni mi ka bi a ni free on no ko ra dem no ko no ko mi sa ma ni se we na me wanka ahomache da ho be na boss me ahomache esa pie na me papo bu nsu angle and angle say ni pie ya no ni esa ka say ada no wona me hu no wasan hwe me say no osere me ra da mi za ma me ankasa ade chi na mi sa me na say na me hu akora we ni akora we wa o se hwe bibi ya wo ni nsu no da ho no e ba no ni mi say e ko mo no so nti no we ni no ba me hu ni ya da oba de ase Barxy ana watene kana Barxy bomode afa number sa to bio na ya fa program na bewe ko be kami o fa number na to ga usura ngo ama 0249153 to bo ase no be tro 024 91 53 278 okay Barxy Billien the number ana ode atubia na me pacho numbers na me ka semesi so bio no 0553 011 926 0272 854387 0200 603 602 when the numbers abeti my friend ni anu atwetwe nkomode oba kuma TV so the spiritual house oba de sha oba de nyoke se me che obi a me che me nyina especially me true love true me che o me da se me che obi a brasa me che oba oba de sha bye bye okay matene kana me hwe na afie na se me be se me hwe pa sa na ma me the program bia ba awoso shake body waste no on sisi yare na se abeba ni nyina program le betu sa yare ni nyina na wo ni so be ma ba bia ba na me yakora me amaye bi sa me na wo so kakra ne enhwe kuma wu TV ya die mu ye das ma me kuma wu so na we na what kuma wu TV nka ipa chan mate na station ho ye kama pa e de ba